Altın cüzdanım var. Oturabilirsiniz şaka yapıyorum. Hayır altın böyle Fransa'ya karşı bunlar yok. Yani hakikaten iyilik bana ne köy iyilik kesme başladı. Hangi газы білемізден нече страшно. Жалпы шоколад таппасаңыздар болады. Арнайы марапаттау арнайы біздің Шымкенттегі ең беделді бақытты отбасының символы деп көшіріп таппасаңыздар. Altın ver bak. Bana da verir de bilir kız. Kimge dedim seni. Magan çekiyorsun. Altında icaplar O bakım eğitimden de yapalım. Altında icaplar üretti bakayım o kızına. Ana. Brilliant desiş. Yıldız da icaplar üstünde degen bu. Yani bu Kuş sancır var ama. Evet, sığdırırsındır ki. Soğan bolacağından uç. Hem takla degen olmay. Diyelim zaten. O sene de böyle. O sene de. Amcılık var. Kuday soğuk güneş etmişsin amcılık. Yine soyuna amcılık. Hani bir kalkın geldiğinden o iyi. Aslanım, iki göz altında oldu. İki gitsin, çıkma şılama kabını boyunu korkutacak. Kanca gram болады екен деп? Aralarını çizdik arkadaşlar. Aralar arkadaşlar. Ana prenses halimdir. Aman болсын, бай болсын, бақытты болсын, балалық шағы бір жақсы, ештеңеге жаңағы мұқтаж болмай, жақсы болып өтсін. Құдай қаласа үлкен биіктерді бағындырсын, қызымыз тек қуансын. Сол үшін алқымыздар Arkadaşlar toplanırsa. Ötmeyin ben de öyle. Allah kasını
кешікпесең бір бағалы сыйлық беремін дедім, соның реті келіп тұр енді. Алдында жақындап жүрсін деп трос. Gigantergen бар екен да. Тағы қыз туғын деп кетті ма? Бұдан кейін қыз туғанда қыз.